Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе разговараме за најавената реконструкција на владата и проширување на парламентарното мнозинство низ призмата на досега сработеното и на важните одлуки што би можело да се носат во блиска иднина. Гости се Висар Адеми, Джелел Незири и Љупчо Петковски. Да бев јас тој што одлучува при носење на одлука кој треба да биде променет, би се водело од тоа колку пати сум морал личниот, да кажеме, кредибилитет и политички капитал да го ставам и дел од него да потрошам во бранење на одреден функционер. Така би ја донел одлуката. Би го одбрал тој функционер и би го заменил. Да се реконструими и qeveris, ose zgjerimi i shumicës parlamentare, nuk do të sjellë ndonjë efekt të madh në ato që quhet punë e qeverisë ose sjelljen e rezultateve të pritura nga ana e qytetarëve dhe të opinionit. Tani është shumë e rëndësishme të sigurohet vota pro çdo lloj vendimi që mund të merr Maqedonia, Krashi, Greqisë, edhe atij procesi të suportohet atje. Mendoj që pas këtij procesi vjen edhe rregullimi edhe mekanizmat e krijimit të cilësisë të qeverisjes. Дека Европа можеме да донесеме кај нас, нели тоа е вистина, дека го почнеме да го менуваме своето однесување, своите практики, пред се политики и така натаму, секако можеме да донесеме, но тогаш би било прашањето до премиерот зашто тогаш толку енергија ставивме во одењето во Европа. Да не го решиме прашањето за името. Да не го решаваме прашањето со името и да почнеме да работиме само на натрешни реформи кои што ќе донесат Европа кај нас. Кон крај ќе видите и нова саботажа. Бидете на Алсат, дебатата почнува по кратка пауза. Се враќаме во студиото, гледате 360 степени, рековме вечерва, наша централна тема е прашањето за реконструкција на владата. Во студиото се Висар Адеми, активен проследувач на оно што се случува на политичката сцена. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Љупчо Петковски, извршен директор на Евротинг. Добро дојдовте. И Джелел Незири, мој колега новинар. Благодарам што ја прифативте поканата. Адеми, ќе почнем со вас. Заев најави реконструкција на владата некаде околу 20 февруари, помина речиси 3 месеци, тоа беше тогаш интервју за Призма, а потоа во уште редица изјави ја подгреваше таа атмосфера дека еве само што не се случила реконструкцијата, но еве до ден денес такво нешто се нема случило. Сега од она што последно го гледаме како јавни изјави, се чини дека прашањето од прашање за реконструкција некако се поместува повеќе кон прашање за проширување на мнозинството, а двете работи не се исти. Заев на почетокот сепак зборуваше и за незадоволство од дел од функционерите кои што ги именувал тој. Unë mendoj se janë dy faza shumë të rëndësishme që ndodhin shtet. E para është negociata me emrin, e të cilat ndodhen pak jashtë syve të opinionit publik, edhe pjesa e dytë është rekonstruimi ose siç tha ju zgjerimi I shumicës qeverisëse, që fakt I shkon qëllimit të parë. Tani jemi në fund në fotofinisht të themi të kësaj të çështjes së emrit, edhe Zaevi e din që duhet të gjithë grupet e interesit, të gjithë partitë politike të jenë pjesë të ndajnë përgjegjësinë e vetë nëse ka ndonjë vendimi për çështjen e emrit. Prandaj Zaevi në fakt siç kanë lëvizur dinamika e negociatave të emrit ka marrë vendime ndonjëherë kanë qenë konfuze, me qëllim se kanë qenë afër marrje e vendimit për emrin, ndonjëherë kur kanë qenë larg e kanë mbajtur këtë çështje jashtë tavolinës. Tani mendoj kur në të gjitha këto afatet kohore në shtypin, në vim deri tek do duhet marrë një vendim sepse edhe samitin ato të shumë shpejt, Zaevi më mirë se të gjithë e dinë që duhet I ketë të gjithë pjesëtarët e qeverisë, që ato të japin një dorë dimese që të merret vendimi I cili është shumë I pritur për shtetin këto 25 ditët e fundit. Добро, тоа е на некој начин, како да кажем, оправдување на овој пристап на премиерот на обид да го шири парламентарното мнозинство, но сега што вели вашата анализа? Има ли функционери кои што треба да бидат реконструирани? Unë mendoj se kjo analizë do shkon pasi do merret vendimi për emrin, pasi do futet Maqedonia në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ose do filloj procesi I aterimit dhe aderimit të Maqedonisë, atëherë do fillohet përmirësohet cilësia e qeverisjes. Tani është e rëndësishme shumë sasia, numrat janë të rëndësishme, grupet e interesit,
edhe të gjithë ata që ka një lloj ndikimi në zonat nga vinë, qoftë edhe parti politike, qoftë edhe analist ose këshilltar të kryeministrit. Tani është shumë e rëndësishme të sigurohet vota pro çdo lloj vendimi që mund të merr Maqedonia, Karashi, Greqis, edhe ati procesi të suportohet atje. Mendoj që pas këtij procesi vjen edhe rregullimi edhe mekanizmat e krijimit të cilësisë të qeverisjes. Да. Петковски, на линија на ова што го зборува Адеми или во продолжение на тоа. Ова влада како ниедна досега се чини дека добива еуфорични пофалби за оно што го прави на планот на добрососедските односи, да речеме, за договорот со Бугарија, за отворениот диалог со Грција, за напредокот во тој процес и така натаму, но се чини дека како со ист интензитет на таа еуфорија од странците дома се соочува со незадоволство. Зошто? Прво околу пофалбите. Треба да се подсетиме што се случуваше пред една година и во изминатите неколку години. Лани имавме политичко насилство. Денес се уште живееме таа траума од политичко насилство. Имавме политичка криза 3 години. И кога дојде оваа нова влада, некако остави впечаток дека е спремна да ги затвара прашањата, да ги решава прашањата, да се фаќа во коште со сите големи прашања со кои што се соочувало општеството. И тоа веќе беше доволно некако за странците да го препознаат и да кажат, еве, конечно имаме една влада на Балканот што сериозно сака да се зафати со решавање на проблемите. Проблемот со Бугарија. Да не забораваме дека имаше внатре и донесување барем на ниво на документи, на неколку клучни документи што за реформа, стратегии за реформа на неколку клучни сектори во општеството што значеле нели заробена држава или заробување на државата. И тоа беше за нив доволно да ги пофалат. И на крајот на врвот, мислам на врвот на целата приказна и спорот со името, затоа што и да се случи, знаеме дека решавањето на спорот со името ќе ги одреди сите динамики или не решавањето ќе ги одреди сите динамики натаму. И од тука не изненадуваат тие пофалби. Во однос на критиките, тука има неколку фактори. Мислам дека клучниот е што скоро еден бивш функционер висок од партијата сегашна на власт кажа дека во текот на мобилизациите нели против Груевски, шарената револуција, сите тие работи, многу критично гледал и многу трезвено кон очекувањата на луѓето. Им велел на луѓето да не очекуваат толку многу, затоа што кога ќе се промени власта и кога ќе дојде нова партија на власт, материјалот што е внатре во партијата, луѓето, очекувањата се такви да нема да одат во правец на некакви реални реформи, туку луѓето едноставно и грасрутерите на партијата имаат различен тип на очекувања. Тоа се услуги, тоа се работни места, тоа се приземни работи. Мислам дека голем дел од јавноста што сериозно ги сваѓаше тие пораки нели за живот, за сите и така натаму, сега покажува некаков тип на разочарување. Тоа разочарување е некако флуидно, во смисла да ако ги прашате повеќето од луѓето што конкретно се незадоволни, многу е тешко да одговорат и да артикулираат некаков јасен став околу тоа, но постои, значи, и е видливо и силно е тоа разочарување кое се уште е нели флуидно, меѓутоа како ќе проаѓа, ќе поминува времето, мислам дека ќе почне и пополитички да се артикулира. И во принцип може најдобро се објасни оваа работа како две логики. Две логики се прекршуваат и во начинот како ЗАЕФ владее и како СДСМ владее и како нели целата нова влада. Едната е таа логика на вистинска промена на општеството. Но таа се судира со логиката на прагмата. Еве сакате вистински да го промените општеството, сакате да монтирате заробена држава, а истовремено логиката на бројките, која што прагматичната логика е таква да морате ДУИ да е во влада. А знаеме дека голем дел од албанците во ДУИ се уште гледаат, нели како иста страна од паричката со ВМРО. Во Ахмети гледаат како нивниот Груевски. И фактот што СДСМ успеа да загуби огромен дел од гласачите албанци од 2016 и од 2017 до сега се должи токму на тоа што преовладеа таа логика на прагматиката и логиката на континуитетот и инерцијата од порано. Низири, ваш првичен придонес себе кон оваа појдовна теза, реконструкција, ширење на парламентарно мнозинство, релативно незадоволство, дома пофалби од надвор, а владата, па и не само владата, државата во целина веројатно ќе чекаат тешки одлуки во следните недели и месеци. Unë mendoj se
rekonstruimi i qeverisë ose zgjerimi i shumicës parlamentare nuk do të sjellë ndonjë efekt të madh në atë që quhet punë e qeverisë ose atë që përmendi kolegu sjelljen e rezultateve të pritura nga ana e qytetarëve dhe të opinionit. Bëhet fjalë për një kompilim të brenda BDI-s dhe LSM-s ka fraksione të ndryshme të cilat nuk janë në harmoni njëra me tjetrën dhe në fakt janë në luftë njëra me tjetrën. Në shumë të rasteve dhe pengojnë njëra tjetrën. Nëse këtyre ushtohen tash edhe këto partitë e reja që do të futen dhe që kanë armiqësi të vjetra, nuk e di si do të funksionojë qeveria. Megjithatë, në rastet të interesit më madhor të shtetit, mendoj se në rast të ligjeve që kanë bënë me reformat ose me çështjen e emrit, mendoj se aty mund të hyjë në punë kjo shumicë e zgjeruar parlamentare. Pra të gjithë janë që vendi të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO, të gjithë janë që ato reformat në gjyqësor dhe në sfera të tjera të implementohen. Kështu që në këtë aspekt mendoj se do të sjellin rezultate. Mirë, por në aspekt të rezultateve konkrete, të prekshme për qytetarin, unë nuk pres që edhe me zgjerimin e qeverisë ose rikonstruimin e saj kjo të ndodhë. Ajo që përmendi edhe kolegu më parë se pritshmërit nga LSDM-ja dhe nga qeveria janë të mëdha, ndërkohë që të mëdha po ashtu janë edhe reagimet në opinion. Unë mendoj se ende është herët që të kemi material të bollshëm për të vlerësuar punën e deritashme të qeverisë, konkretisht të LSDM-s. Ajo që shfaqet në opinion si reakcion, mbas meje është rezultat i po atyre fraksioneve ose përçarjeve brenda në LSDM, të cilat në fakt shfaqen si një lloj pakënaqësie të opinionit ndaj vendimeve të caktuara. Pajtoj me atë që e përmendet edhe ju se ka marrë qeveria lëvdata nga jashtë dhe vazhdon të marrë dhe vazhdon të përmendet si shembull se si mund të zgjidhen problemet e shumta të akumuluara në Ballkan. Pra kishim edhe një analist të Financial Times ku përmend Maqedoninë si një lloj pilot projekti që nëse ka sukses Maqedonia që ti zgjidh gjitha këto probleme me fqinjet, po ashtu edhe të implementojë reformat e brendshme dhe të vazhdojë rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë do të ishte ky një lajm i mirë për gjithë Ballkanin. Në të kundërtën, pra nuk rrezikohet vetëm siguria dhe stabiliteti i Maqedonisë, por edhe i rajonit. Andaj është Maqedonia e rëndësishme edhe për faktorin ndërkombëtar, sidomos qeveria aktuale, po edhe faktorët tjerë politik që ky shpirt dhe kjo energji pozitive të mbahet gjallë. Дали е нова таа теза, јас или дали добро разбрав на почетокот во воведот зборувавте за судир на фракции меѓу СДС и ДУИ внатре во владата? Fola për fraksione brenda LSDM-s dhe brenda BDI-s, të cilat kanë një përplasje midis tyre edhe në marrjen e pushtetit, edhe në ndarjen e pushtetit, edhe në ndarjen e funksioneve. Dhe nga ky prizëm unë e shoh edhe atë që shfaqet si një lloj pakënaqësie në opinion se gjoja ka, e them edhe një herë përsëris, është herët që pas një viti qeverisje ku kemi një fokusim kështu gati të 100% të qeverisë në zgjidhjen e problemit të emrit si problem kyç që ka bllokuar vendin në integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, që të presim rezultate konkrete në kuptimin e rritjes së rrogave, në kuptimin e rrogës minimale nëse diçka është bërë, në kuptimin e rrogës mesatare që është premtuar të jetë 500 euro dhe që njerëzit e presin, ose në raport me rritjen e çmimeve të derivateve kështu me radhë. Ka pakënaqësi, po njerëzit kanë pritur 10 vite që diçka të ndryshohet dhe tani është herë që për një vit të merret ajo që nuk është marrë dekada më përpara. Некој сака нешто да коментира околу ова? На ниво на оваа теза околу очекувањата и целиот оптимизам базиран на едно прашање, а тоа е решавањето на прашањето за името, некако во минатото се испостави дека тој стабилократски пристап не и донесе многу добро на државата.
и Груевски играше на таа карта долго. Дајте ми препорака, ќе влезам во сериозни преговори за името. Повторете ја препораката, еве само што не сме го решиле прашањето за името. Дајте ни уште една препорака, ќе го решам името, а де факто дома тоа го злоупотребуваше извештајот и препораката како демократски сертификат со печет од Брисел дека се си е во ред, се е нормално, се тече како што треба, иако сите знаеа дома дека не е така. Па велам сега и во оваа ситуација, дали евентуално може да се ризикува застранување на процесите во непосакувана насока, чекајќи да се решат овие големите теми. Сега луѓето велат, не знам, Заев не е Груевски, СДСМ не е ВМРО, ама тоа е се уште ниво на перцепција. Kjo është sakt, mi po në qoftë se analizojmë qeverisjen e Gruevskit me qeverisjen e Zaevit ka ndryshim fundamentale. Ajo ju vetë ndjeni tek liria e medias, tek liria e shprehjes e kështu me radhë. Nuk ka asnjë lloj sendi më të shenjtë sa vetë liria e folurit, liria e shprehjes lirë. Ne atëherë kemi patur një lloj diktature të butë, të themi, nuk kishte qasje nëpër media, nuk kishte dënime mëdha sektorit privat e kështu me radhë. Tani ka një lloj tensionimi të situatës, me thënë drejtën, sa i përket pjesave të rekomandimeve të EU-s, Zaevi ka treguar edhe hapa konkret në lidhje me, e tha edhe kolegët përpara, marrëdhënie fqinësisë mirë me Bullgarinë, janë bë hapa të mëdha në intensifikimin e negociatave me Greqinë, kështu që ka hapa pragmatike dhe praktike të cilat na tregojnë neve që kjo nuk është qeverisja e VMRO-s. Ajo që është problematike është se në një proces ku gjithçka e monopolizon qeveria, ku gjitha resurset janë shtetërore, kur nuk ka një sektor privat e cila ka fuqi të madhe absorbuese, vetë dënjerë të shkatron edhe pushteti. Domethënë, sot Zaevi ndoshta ka edhe presion nga strukturat e veta që të mundet të punësojnë njerëzit e vet, njerëzit të cilat kanë sjellë deri në këtë nivel që të kemi këtë lloj demokracie, të themi, të brisht, të themi. Sektori privat dhe mungesa e sektorit privat, mungesa e investimeve tuaja, mungesa e një sektori të eksportet e cila ndërmjet eksporteve të mëdha do sillte parat freskëta në ekonomi, mungesa e një lloj modeli sipërmarrës, modeli tri ekonomik e bën që ndonjëherë qeveria të veprojë pa mos e kuptuar kuptimin e këtyre veprave. Добре, ќе одиме на пауза, па ќе продолжиме со дебатата. Бидете на нас. Разговараме за прашањето на реконструкција на владата. Петковски, вие сте наред во овој некаков логичен круг. Вие лично препознавате ли потреба од промена на делот функционерите кои што досега ја има довербата во владата? Еве сега повеќе ова прашање е насочено можеби кон функционерите на предлог на СДСМ во владата. Апсолутно да. Со тоа што не очекувам дека и доколку има промена на функционери дека ќе бидат променети тие што заслужија да бидат променети. Да бев јас тој што одлучува при носење на одлука кој треба да биде променет, би се водело од тоа колку пати сум морал личниот, да кажеме, кредибилитет и политички капитал да го ставам и дел од него да потрошам во бранење на одреден функционер. Значи, во бранење на тој функционер каде што сум потрошил најмногу од својот политички капитал, така би ја донел одлуката. Би го одбрал тој функционер и би го заменил. Мислам дека ова би го одговора и прашањето кој беше тој функционер во владата кој што направи највеќе скандали, каде што чие што име беше поврзано со најмногу ситуации, каде што премиерот и луѓето околу него мора лично да влезат и да бранат, за тоа што не очекувам дека тоа ќе се случи. Веројатно ќе се случи некаква, доколку се случи, некаква по-козметичка, не знам, одговорот на премиерот веројатно би бил дека тоа е единствениот човек со реален опит од реалниот сектор, дека него му е добре дојден, дека му треба, дека му се наоѓа во решавање на горливи прашања поврзани со реалните економски проблеми и така натаму. Да, на премиерот е да се одлучи дали таа штета се компензира со овие штетата што се прави на ниво на пиар и на ниво на
затоа што очигледно човекот го троши и својот политички капитал во бранење на одредени скандали кои беа неодбранливи. Но до него е нели на крај да си одлучи која од тие, дали добивката што има од тоа што човекот влага нели влегува наводно во решавање на реални проблеми е поголема или помала од нели штетата за угледот на премиерот што прави. Кога сме кај ова, вие сте експерт за економија главно. Да речеме, прашањето поврзано со проекцијата на растот за тековната година, па погледнато низ призмата на тоа колку од средствата предвидени за капиталните инвестиции беа потрошени во првиот квартал. И гледаме дека тој процент е исклучително мал, а веројатно тоа се парите што треба да го движат развојот. Сега слушам коментари дека дел од директорите и министрите се плашат да подпишуваат, имајќи го предвид искуството на нивните претходници од ВМРО. ДПМН сакаат се да биде чисто пред да го стават својот подпис, а е во прашање да речем некаква поголема сума да се потроши и така натаму, но факт е дека парите предвидени за капитални инвестиции не се трошат како што треба. А владата се удараше силно во гради дека не знам колку пари се предвидени од буџетот за таа намена. На крајот на претходната година дури нели излегуваа со проценти над 90 дека успеале во последниот квартал од годината да потрошат од парите предвидени за капитални инвестиции. Vedem të komentoj diçka këtë konceptin e luçës si ta përcilësinë e qeverisjes. Absolutisht duhet të ketë një frim tre në mënyrën se si në fakt edhe nga CV-ja e njerëzve, po edhe nga emrat të cilat do vinë. Është e vërtetë që unë e kuptoj kryeministin Zaev, ai mundohet t'i blejë të gjitha grupet e interesit, t'i krijojë një model inkluziv të vetin dhe prandaj po e bën kabinetin e vet qeveritar me këshilltar më të madh se sa siç mund të jetë për shembull kabinetet me ministrave ose i gjithë kabineti i tij ministror. Ajo që unë nuk e kuptoj është sepse këto emra janë po të njëjtit njerëz të cilat na kanë sjellë deri këtu. Ato janë pjesë e problemit 25 vjeçar të Maqedonisë, qoftë në aspektin politik, kemi emra shumë të dyshimt, qoftë në aspektin ekonomik të cilat as edhe një lloj zgjidhje ekonomike si ka dhënë këtij shteti, ai po mundohet tani ti merr, ti fut, normalisht ta neutralizon fuqinë e tij. Tani roli ose mendimi i personave të ri që duan të kontribuojnë politik, siç është gjenerata e jon tani, cili është mesazhi të cilat ne po e marrim tani që ato persona nuk lejojnë të ketë frim të re, nuk lejojnë të ketë një frim e re në politikë bërjen e Maqedonisë. Ne tani duke i parë këto lloj vendime të kryeministit, demotivohemi, nuk japim atë mirën tonë dhe pastaj kemi dhe largime, imigrime nga vendi. Kjo është ai modeli të cilin krijon Gruevski. Unë për vetë mesazhin që po përshon Gruevski është i rëndësishëm shumë, se ka persona të cilat kanë pritur 15 vite me radhë të jenë të kontribuojnë me qenjen e tyre, me profesionalitetin e tyre, mirë kur e shohin se përsëri kthehemi tek emrat e vjetër politike, kthehemi tek emrat e vjetër ekonomik, atëherë kjo i bie që s'ka vend për ne. Sa i përket investimeve të kapitale, unë mendoj të thash edhe parës që kryeministri Zaev të gjitha konceptin edhe fuqinë dhe energjinë e ka vendosur tek zgjidhja e çështës temit. Nuk ka as edhe një çështje ekonomike e cila do mund të lëvizën këtu. Nuk ka as investime të huaja, nuk ka as edhe një model të ri ekonomik të cilat mund të jepet shtetit ose sektorit privat, nuk ka diçka që mund ta lëvizën këtë lloj maqinerie kaq të ngadalt, kaq të prishur nga koha e VMRO-s. Ato e presin të gjitha atë fotofinishin me emrin. Në momentin kur do ketë një zgjidhje me emrin, atëherë do inkorporohen, do futen mekanizmat në lojë, me thënë e kësaj vendimarrjes, do ketë investime tuaja, do ketë një lloj lëvizje të ekonomisë. Deri atëherë do jetojmë në mënyrë kështu sporadike, domethënë, ta ka përcjell kohën. Незири, има ли логика ова сега инсистирање и желба на крилата на БЕСА да влезат во владата? Тие имаа шанса да влезат во владата и на самиот почеток. И сега, кога дел од тие луѓе, независно од едното или од другото крило, кога ќе ги соочите со прашањето дали тоа беше стратешката грешка на таа гарнитура, делумно и признава дека веројатно и беше така. Но сега, која е сега логиката? Има ли логика сега да сакаат да влезат?
pajtojmë atë që në momentet kur formohej qeveria para një viti, kishte negociata edhe midis LSM-s dhe BES-s, si një parti e re me të cilën do të themi LSM me një kryesi të re dhe BES-a si një frymë e re politike do të mund të harmonizonin politikat në raport me realizimin e asaj që quhet vizion për Maqedoninë. Megjithatë atë nuk e di për çfarë arsye, mirë po edhe atëherë kam deklaruar se është gabim që BES-a nuk ka marrë pjesë në qeveri. Në një qeveri e cila dihej që atëherë se e pret të zgjidhë çështje shumë të mëdha që janë akumuluar vite me radh në të kaluarën, dhe një qeveri e cila ka më shumë gjasa që të jetë më inkluzive, më qytetare, më demokratike dhe një qeveri që të integroj vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nuk i di sinqerisht arsyet, unë vetëm se e di se nga gjithë kryesia e partisë, vetëm një vot ka qenë që BES-a të bëhet pjesë e qeverisë, kur është vënë në votim, ndërkohë që anëtarët tjerë të kryesisë kanë votuar kundër. Pra është vendimi i tyre që tani tregohet se është i gabuar. Tash kur të dyja BES-at synojnë të hinë të futen në qeveri, do t'ishte, për mua do t'ishte jo normale, nuk do t'ishte logjike që të ndahen, të përçahen derisa janë në opozit, ndërkohë që të bashkohen në qeveri dhe ato t'i bashkoj kryeministri Zaev. Nuk është logjike jo për tjerë, por për vetë votuesit që i kanë, pasi në atë rast përçarja, por edhe bashkimi do të kishte vetëm një parashenja e do të ishte interesi i ngushtë i disa personave. Megjithatë, tani unë shoh midis këtyre dy partive, shoh edhe një lloj gare se cila do t'i marrë votuesit të cilat nuk janë edhe pak që ka kjo parti, pra ka afër 60.000 votues, të cilat për të cilat tani janë ngarë të dyja fraksionet, dhe bazë të asaj logjike se kush është në pushtet do të ketë më shumë përparësi se që të kontrollojë gjithat elektorat që ka kjo parti, mendoj se edhe këtu buron ajo garë që ka filluar midis tyre. Mirë po, në bazë të informacioneve të fundit, tani më ka një lloj marrëveshje që BES-a e Afrim Gashit të jetë pjesë e qeverisë me atë që të ketë resor ministror, ndërkohë që BES-s Bilal Kasamit që është ofruar vetëm poste nga eshaloni 2 ose i 3 qeveritar, gjë që besoj se nuk do t'i pranoj, por duhet të shohim deri në fund të javës ose në fillim të javës tjetër, që gjithë kjo të konkretizohet. Sido që të jetë, është mirë që te kampi politik shqiptar që të ketë një rigrupim. Nëse BES-a e Bilal Kasamit dhe Aleanca për Shqiptar do të ngelin në opozit, do të kenë një hapësirë të madhe të veprimit opozitar, të brumosjes atyre politikave opozitare dhe do të jetë e shëndosh për demokracinë që ato të jenë një opozite e fuqishme. Ademi, kako вие гледате на ова желба сега еве на двете крила на БЕС да бидат дел од владата и поврзано со тоа што велите за овие тези од Алијанса на албанците од села кои што ги слушуваме овие денови дека Заев игра перфидна игра и работи на растурање на албанската опозиција? Për ta analizuar pse partitë shqiptare kryesisht dëshirojnë të futen në Maqedoni, duhet të analizojmë pak edhe historikun e tonë të dy komuniteteve, edhe Maqedonia dhe Shqiptar. Të dy komunitetet nuk kanë patur as edhe një herë dhe një fuqi reale politike dhe ekonomike. Një pjesë kemi qenë varur nga Beogradi, pastaj kanë pas konstellacione tjera kështu me radhë. Në 92-shin të dy këto komunitete filluan të krijojnë bëjnë institucione të përbashkëta. Maqedonësit kanë dashur të krijojnë shtet të vetin, të pastër etnikisht e kështu me radhë. Shqiptarët kanë dashur të krijojnë një lloj autonomie në veprimin e tyre dhe kanë dashur të pyeten për zhvillimin e tyre ekonomike, politike kështu me radhë. Të dyja këto dështuan në këtë lloj ideale. Dështuan për shkak të mospasjes kapaciteteve ose ndërhyrjeve të jashtme. Kur dështoi ideali i tyre, ato e panë që vetmja gjë për të patur fuqi politike është fokusi në ekonomi, fokusi në qeverisje edhe marrja të gjitha beneficione që ka qeverisja. Maqedonësit nëpërmjet krijimit të dy partive, shqiptarët duke i replikuar partitë çdo ditë, sepse ato e dinë që
vetmja mënyrë për të ardhur deri te fuqia reale, për të ardhur deri te parat në mënyrë të pandershme, në mënyrë pa mos patur ndonjë lloj kështu mundi të madh është të bësh parti politike dhe të kyçesh qeverisje. Këto lloj parti të cilat i përmendni ju, duke filluar nga Besa e kështu me radhë, këto u larguan edhe u krijuan sepse kritika e tyre kryesore ishte se BDI-a nuk është afër popullit, është afër qeverisjes, afër fuqisë, afër greediness, domethënë si koncept që të merr para dhe të ushqen këto lloj familjar vetë ose këto lloj grupe interesi. Kur u krijuan këto se ne do jemi afër popullit, ne u dham duar trokiqe, i tham shumë bukur. Më thanë ato flisnin për principe kështu me radhë. Momentin kur të gjithë njerëzit e prisnin që të vazhdojnë me principe, ato thanë jo, ne s'kemi principe, mo do të futemi në qeveri, sepse e dinë që e vetmja mënyrë për të mbijetuar në skenën politike dhe për të bërë pa i pasur, për të ardhur të kesh drejt tek resurset është qesh pjesë e qeverisë. Zaevi më mirë se çdo kush, ose edhe Gruevski e din këtë lloj me matrice mentale të partive politike. Edhe tani i mban, jo do të thras telefon nesër, jo pas nesër. Qëllimi është që të krijon nervoz tek partitë politike shqiptare, opozitare, që këto gjithmonë ta ulin pazarin, ta ulin atë dhe në fund të jep një lloj drejtorie dhe të kënaqen. Qëllimi është të thënë që të punësohen 10 veta në emër të 500.000 njerëzve. Kjo është ke qëllimi të mbahen të kënaqur 10-15 veta, se kaq ka fuqi absorbuese qeveria. Fuqi nuk kanë ato s'mund të bëjnë 20 ministra, 2000 drejtori, ato kaq do marrin. Do të mundohen të fusin të integrojnë 10 veta, në ndërkohë që ta humbin partinë, ta humbin identitetin, principet të cilat na kanë bindur që i kanë në fillim kur ashtu. Dhe kjo është koncepti që më shqetëson mua, domethënë ato krijojnë parti politike që të mund të jenë pjesë e qeverisë, që të bajnë tendera, të marrin para e pastaj të zhduken më shpejt se sa që janë paraqitur në skenën politike. На что ефектот кај гласачите албанци? Некако се чини дека таму како абстиненцијата или апатијата дека станува се понагласена. Votuesi shqiptar, do të thënë në masë të madhe, të mund të avë 50% më tepër se maqedonësit nuk votojnë, abstenojnë. Te të rinj tani ke një trend tjetër që ato po ikin nga shteti. Nuk ka besim që dikush do t'i artikulon më bukur nevojat e tyre, qoftë për tri, qoftë në kombëtare, qoftë ekonomike. Të gjitha këto lloj partish politike që krijohen dhe që ndaren dhe që ka fraksione, që ka luftë menda, është vinë deri tek pushteti, vinë deri tek fuqia, vinë deri tek tenderi kështu me radhë. Që në fund të kënaqet një numër i vogël i grupeve të interesit. Ato mund të jenë familjar, mund të jenë persona të cilat kanë ndikim të madh politik e kështu me radhë, po kaq është 10 veta. Në ndërkohë që po humben masa të mëdha. Edhe kjo është edhe pashtu edhe me Maqedonasit. Maqedonia lindore po shprazet. Pse? Sepse ato nuk po gjejnë mënyrë për të artikuluar mënyrën e vetë. Ќе одиме на уште една пауза, а потоа што би бил логичниот редослед на настаните на политичката сцена во следниот период, ако се реши прашањето за името или ако не се реши прашањето за името? Видете назад. Го продолжуваме разговорот. Петковски, што вели вашата анализа? Може ли да се предпостават следните крупни случувања на политичката сцена во Македонија? Сега, никој од нас не е директно во преговорите за името. Ако се суди според последните изјави, ќе биде направен напор во следните 2, 3, 4 недели, веројатно да се стигне до решение. Ако има решение, тоа веројатно ќе подразбира и уставни промени. Сега, како би се одвивале работите? Какво би било влијанието на тие потези врз политичката сцена? Видете, мислам дека сите овие работи што ги дискутираме за некакво проширување на влада, а при тоа дометот на проширување на владата е многу мал, станува збор за неколку пратеници и тоа не го зголемува значително ни мнозинството, ни комотноста веројатно на власта, се само некакви краткорочни маневри. И самата власт е свесна дека тоа нема да оди повеќе така натаму. Видите го само законот за јазиците. Самата власт и СДСМ не успе да ги исконтролира сите своји пратеници да гласаат како што беше партиската линија. Значи многу е фрагилна таа и кревка ситуацијата во која што се наоѓаат. Но сепак нели се ќе биде одредено од тоа како ќе се одвива ова големото прашање. Дали ќе се реши името или дали нема да се реши името. Јас имам теза дека и во двата случаи, и во случај нели да се реши,
и во случај да не се реши, во најдобар политички интерес на власта е да оди на избори. Во случај на нерешение, тие очекувања барем од евроинтеграциите ќе бидат разочарани. Кај голем дел од граѓаните кои што се спремни за компромиси за некаква нормализација на државата и ќе биде за нив многу тешко да го исконтролираат јавниот дискурс. И веројатно во тој случај би оделе со кампања која ќе рече дека им треба поддршка да ја донесат Европа внатре, дека отпорите од интересните групи со кои што патем сега играат се силни, дека не се може да се оди на вистински реформи, дека ВМРО кочи, дека можеби и ДУИ кочи, дека ДУИ е старата елита и така натаму и така натаму. Во случај на успех во преговорите со името, тука е веќе појасна приказната, ќе треба исто брзо да идат на избори, додека не успее ВМРО да се консолидира или некоја друга партија се консолидира и да гради на незадоволството од решението. Во тој случај ќе идат заедно, здружени во кампања дека ги мрднале евроинтеграциите, дека се оди напред и дека им треба посилен мандат за да ги истуркаат тие, да ги проголтат краставите жаби и да ја стават државата во ред. Во најдобар интерес мислам дека на владеачката партија да оди на избори и во двата случаја. Како ќе се измешаат картите и како ќе биде политичкиот фолклор, тоа не можеме се целосно да претпоставиме. Меѓутоа мислам дека ова се некои две. Сега тука исто така важно прашање, кога на избори? Пред да се случат уставни промени, откако ќе се случат уставни промени, бидејќи да речеме без гласовите на социјалистите кои гледаме дека некако сега се ни ваму ни таму, има 73 гласа во парламентот кои може да се претпоставува дека условно кажано би биле на едната страна. Со трите гласа на социјалистите тоа се 76. За уставни промени требаат 80 гласа. Така што без поддршка од ВМРО ДПМН промена на устав не може да се случи. И тоа не можам да претпоставам, тоа се дел од нивните математики и логики како ќе се поклопат коцките. Мислам дека треба чиста, ако се оди на промена на устав, далеко сме до тоа, меѓутоа ако се оди до промена на устав, треба да е тоа дел од некаков консензус, барем, не знам, едно крупно јадро на пратеници да застане зад него и тоа да не се искористува во некакви ситно политички препакувања, затоа што е голема работа. Каква би била техниката, дали ќе се менува уставот, доколку се влезе во таква калкулација и во таква игра сега или после избори, или тоа е дел од еден пакет кој што треба политичарите имаат одговорност да си го убаво испланираат и за наше добро и за нивно добро. Изири, на истите тези. Mendoj se do të mvaret, nëse do të kemi marrëveshje me Greqinë, do të mvaret edhe vetë ajo që do të shihet si dinamike implementimit të asaj. Ka nëse kemi një marrëveshje që do të nënkuptonte ndryshim të menjëhershëm të kushtetues, unë mendoj se nuk ka rezon, nuk ka logjik që kjo të nënshkruhet, pasi kjo qeveri nuk ka shumicë të dyfish që të ndryshojë kushtetutën. Dhe kemi edhe qëndrimin e kryeministit që thotë se pa referendum pra nuk do të pranoj çështjen e emrit ose nuk do të ndryshojë edhe kushtetutën. Nëse shkohet që çështja e emrit zgjidhet në mënyrë etapore, pra me faza, që tani të ratifikohet marrëveshja në parlament e pastaj ai ndryshimi i kushtetutës të vijë para integrimit në Bashkimin Evropian, pra pasi të kalohen ato kapitujt në negociatat e antarësimit me Brukselin, atëherë mendoj se do të kemi një situatë tjetër atëherë, pasi edhe ashtu do të ndryshohet kushtetuta dhe shumica e vendeve kanë organizuar referendum për integrim në Bashkimin Evropian, dhe në atë rast do të ishte shumë më e lehtë që edhe të bëhet një operacion i tillë. Unë mendoj se varianti më i keq për Maqedoninë do të ishte nëse deri në fund vitit nuk zgjidhet çështja e emrit. Atëherë do të kishim një demotivim të gjithë asaj strukture të shoqërisë e cila i ka ardhur deri te hunda gjithë kjo bllokadë, gjithë këto marrëzira që kanë të bëjnë me probleme historike dhe dëshirojnë që të ecin përpara, pra do të ketë një demotivim total të kësaj strukture shoqërore. Do të ketë rritje të dozave nacionaliste edhe në Greqi edhe në Maqedoni. Pra nëse dështon një proces afrimi, negocimi, në atë rast do të nisë
ose do të rinis një proces tjetër, pra i kundërt, i largimit, si që ndodhi pas vitit 2008, sidomos pas vitit 2011. Pra, në vitin e ardhshëm është njësoj vit zgjedhor si në Maqedoni si në Greqi. Pra, në Greqi kemi zgjedhje parlamentare, Maqedoni presidenciale, ambas edhe parlamentare parakoshme. Kemi vit zgjedhor në Evropë, pra është zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Do të ishte një shenjë e keqe për Maqedoninë në një periudhë kur nuk dihet e ardhmja e Ballkanit, në një periudhë kur flitet për ndryshim kufish, për këmbim territorësh, për influencat ndryshme kështu me radhë. Andaj mendoj se as që duhet të mendohet, duket e tha edhe ambasadori evropian këtu që as nuk duhet të mendohet se deri në fund vitit nuk do të kemi zgjidhje për emrin. Mendoj se problemi kryesor këtu është që Maqedonia të zhbllokohet në rrugën e saj drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pra nëse do të ketë një sens të tillë edhe në palën greke që më e rëndësishme është që rajoni të stabilizohet me atë që të bëhet pjesë e NATO se sa të merren me çështje që kanë bëjnë me historinë, atëherë do të kishte një lloj mundësie që vendi edhe pa zgjidhjen e emrit të zhbllokohet dhe të bëhet pjesë e NATO-s edhe pse është To je mislim da je nevozможна situacija, da. Ashtu, ndryshimi ndërmjet politikanëve të mëdhenj përgjegjshëm dhe vizionar dhe politikanëve të vegjël është se ato të mëdhenj gjithmonë marrin vendime të njëjtë jo popullore për momentin, mirë po kanë vizion dhe kanë kapacitet të çojnë popullin atje ku duhet të jetë. Gruevski ishte një politikan i formatit vogël, a gjithmonë fshiheshte mbas popullit, referendumi i popullit do vendosen. Populli asnjëherë vendosen për asgjë, ato kanë elitat e vete politike, kanë bërë votime, i kanë përcaktuar elitën e vet intelektuale dhe politike për të marrë vendime në emër të tyre. Zaevi dhe kjo klasë politike duhet të merr vendime qoftë edhe jo popullore në këtë fazë, dhe me kostën e djegjes së tyre politike, me qëllim që ky lloj çështje të zgjidhet një herë për gjithmonë. Ajo që dua të them unë është se nëse ne do kishim votime ose do kishim patur zgjedhje të marrëveshje e ojit, asnjë person makedonak nuk do të thënë që po duhet kalon marrëveshje e ojit. Po atëherë kishte politikanë përgjithshëm që thanë po, duhet të jepet një lloj shanse paqes, duhet të riformatohet shteti në mënyrë tre, dhe tani jemi ku jemi. Në aspekt historik, ai vendim tani duket që ka qenë pozitiv. Në atë kohë, kur ka folur me emocione, duket si i pamundur. Edhe Zaevi me këtë klasë politike duhet marrin vendime të cilat do duhet ndonjëherë mbase mund të jenë ndihmshme, mbase mund t'i kushtojë edhe karrierë politike, mirë po do ta nxjerrën nga tuneli i errët këtë shtet për 25 vite që kemi qenë ne, me qëllim që të jepet shans zhvillimit ekonomik, kulturor, social, e kështu me radhë. Mjaft me politikë nacionaliste, sepse çdo lloj politikë nacionaliste ka reprodhim edhe reproduksion nacionale dhe të Maqedoni. Tani merremi shqiptarë Maqedon, pastaj me grek, nuk ja vlen. Петковски, за крај, вие сте дел од think tank кој што работи на прашања поврзани со ЕУ. Ке се согласите ли дека некако неубедливо звучи ова што се нуди како алтернатива, деме како не влеземе во ЕУ, Европа ќе ја донесеме тука и дека дури дилема е дали со решено прашање за името ќе не биде, а не пак со нерешено прашање за името. Да, Мислам, да не звучиме катастрофично, сигурно никој не зборува за распад на земја и така натаму. Саша Ордановски напиша една интересна колумна, вели да, сонцето секој ден повторно изгрева и во Сирија, нели, ама прашање како ги грее луѓето таму тоа сонце. Да, треба да избегнуваме, нели, хорифични и црни сценарија, но факт е дека кај нас многу често и за жал сите тие политички нестабилности многу често се прекршуваат врз меѓуетничките односи. Тоа е еден факт и треба да се секогаш да се земе, да се предвид. Дека Европа можеме да донесеме кај нас, нели, тоа е вистина.
дека ако почнеме да го менуваме своето однесување, своите практики, пред се политики и така натаму, секако можеме да донесеме, но тогаш би било прашањето до премиерот зашто тогаш толку енергија ставивме во одењето во Европа. Да не го решиме за прашањето за името. Да не го решаваме да. прашањето со името и да почнеме да работиме само на внатрешни реформи кои што ќе донесат Европа кај нас. Не се тоа процеси кои се исклучуваат. Ние да не го решиме прашањето со името, тоа е нешто што ќе не оптеретува. И да го решиме, ние нема да го решиме целиот пакет со Грција, туку ќе мораме и во иднина да ги поправаме тие односи, да го примениме истиот принцип како истиот принцип што го применивме во решавањето или во ставањето во рамка на проблемот што го имаме со Бугарија. Тоа е Европа. Европа е да се знае да се комуницира со своите соседи. Европа е да се знае да се градат регионалните идентитети, да се промовира прекуграничната соработка, да се гледа во другиот како на друг, како нешто нормален, различен, не како на непријател. Така е впрочем родена и европската идеја. Челикот и јагленот и сето тоа се важни состојки, но главната идеја на обединувањето е да се спречат војни, да се има заеднички пазар, да се има. И тоа сега многу успешно. И тоа многу успешно се покажало. Мислам, нашите трауми и спорови што сме ги имале со соседите во минатото и кои денес се рефлектираат се многу помали од тоа, од споровите кои ги имале Германија и Франција така што треба едноставно да пораснеме, да влеземе во решавање на тие работи, да нема голема драма околу тоа затоа што не можеме да дозволиме уште една генерација да се бави со прашањето од ладната војна. Добро, благодарам многу што вечер бевте дел од 360 степени. Ве поканувам до краја да одгледаме и саботажата. Очекуваниот демократски сенс за потребата да прекине фамилиарното протежирање изостанува, затоа што и натаму се толерира поместувањето на прагот на политичката и на етичката конзистентност, без да се разбере дека тоа е школски пример за фаворизирање. Дефиницијата за непотизмот и натаму продолжува да биде непознатица за македонскиот естаблишмент. Неверојатно е како таа не можеше да биде научена, иако беше констатирано уште при првиот судир со незиното поимање. Па еве го вработивте вашиот внук? Да, го вработив мојот внук да работи како економски приправник. Тоа е непотизам. Вие се борите против тоа. Каков непотизам е тоа што некој помошни работи врши? Ако внукот врши помошни, тогаш неговата мајка ќе има обврска да води главен збор, освен ако не се сменила регулаторната и супервизорската улога на пазарот на капитал која е доверена. Дискриминацијата не смее да биде исклучена ако со незиното активирање се зачува моралниот кредибилитет на ионака разјадените институции. Еве сестра на специјалниот јавен обвинител конкурирала, поднела документи, аплицирала за одредени места. Како на тој граѓанин да му кажете извинете, вие немате право да бидете на одредена позиција или место во државата, а исполнувате условите. Личностите, условите и принципите добиваат уште понагласена улога кога тие не задоволуваат ниту еден од потребните критериуми, освен персоналната проценка и интуитивноста на тој што ги бира. Оправдувањето на таквото однесување е само неаргументирана апологетика, со оглед дека фронтално се поставуваат токму тие што алармираа за огромниот број лица со кои бил обкружен претходникот. Советниците на премиерот ги бира самиот тој, значи воопшто не се работи за администрација, значи да ги раздвоиме едната другата работа. Втора работа се работи, владата тоа веќе го објави пред неколку месеци за минимум двојно помал број од тоа што било пракса претходно. Нејасно е само што ќе му се толку многу советници чија бројка и особености дополнително и креваат тензија на ионака хиперсензибилизираната јавност, што во начинот на игра и на потезите што ги влече. Неговите соиграчи буквално му се поклонуваат на мајсторлукот, со кој тој всушност самиот ги решава над преварите. Всушност, најмалку му е лесно на господинот Заев, затоа што со оглед на условите со кои што ги има на теренот, игра како Меси. За разлика од овој нападјачки стил кој го негуваат, ривалите се оставени без никаква шанса за пробив. Принудени постојано да играат катанаџо во недостиг на креативност, нивниот голман само на секаков можен начин се обидува да се заштити од погодокот кој виси во воздухот. Не остана простор, кој што веќе не е одбранет од наша страна.
немаше никаква потреба за да искористам оваа дополнителна можност за бранење на одреден простор кој што не е доволно одбранет. Но оние пак кои се во хамлетовска позиција и се обидуваат да израснат надвор од просторот наменет за постојана одбрана, веројатно ќе им треба период на дополнителна едукација, оти корелирајќи ја државата со репрезентативните Шекспирови реплики, би требало барем да ја научат разликата меѓу него и Цепенков. Парадоксална е ситуацијата и нешто е гнило, како што вели една од народна поговорка. И на крајот, ништо не е толку гнило колку лаицизмот во политиката и во науката. Пурпурната боја е македонската боја, иначе грците не ја прифаќаат и црвената боја воопшто им е непријателска како боја. Зошто? Па затоа што е македонска. Сината е европска, ние од нив бараме зелена. Само прогледувањето ни стои тробоен спектрум ќе му стави крај на македонскиот и на балканскиот политички далтонизам. Толку за вечерва, ве поканувам да не гледате и в понеделник од 22:30. Пријатно!